Dobar dan, dobro došli na kanal Bajre. Danas ćemo pričati o ukletoj kući u Velikoj Kladuši. Ovo je početak novog serijala u jednom, nadam se da ćete uživati. Mještani Tadoro strahuju od kuće za koju tvrde da je ukleta zbog mračne prošlosti. Stanovnici ovog mjesta, nedaleko od Velike Kladuše, godinama žive u strahu od uklete kuće iz koje se, navodno, noću čuju zastrašujući zvuci, variska i zastrašujući oci. U njegovoj blizini često se kvare tehnički uređaji, telefoni i slično, a mještani ga zaobilaze u širokom luku. Sva vrata i prozori na kući su zakovani daskama. Legenda kaže da je na tom mjestu bilo groblje. Krajem 19. stoljeća muslimanski imami su planirali izgradnju škole. Imami su podigli šatore, tamo proveli nekoliko noći, a onda odjednom tihi i vidno uznemireni, zauvijek napustili Todorove. Stari grad Todorovo nekada je bio najveći grad u Cazinskoj krajini. Danas na to podsjećaju samo ostaci ruševina starog grada. Sada je poznata uglavnom po pomenutoj kući zlih duhova. Prva kuća na ukletim temeljima izgrađena je početkom prošlog vijeka, rekao je najstariji stanovnik, 81-godišnji Kedir Ibričić. Srušena je u Prvom svjetskom ratu, da bi na kraju Drugog svjetskog rata izgorjela do temelja. U Drugom svjetskom ratu Husen Bašić je kupio imanje i na istom mjestu sagradio novu kuću. Ni to nije dugo trajalo i izgorjelo je do temelja, rekao je Kedir Ibričić. Nakon što je ponovo izgrađena i namještena, za vrijeme rata u BiH, vojnici su okupirali prostor i iz kuće odnijeli namještaj i razbili prozore. Dugo se niko nije selio niti je prenoćio zbog priča o prokletstvu tog mjesta. Sulejman Bašić se sjeća kako je svom rođaku rekao da na tom mjestu sagradi kuću. Za duhove, kaže, nije siguran, ali je potpuno siguran da je to mjesto na neki način ukleto. Ova kuća je vlasništvo mog rođaka Huseina Bašića, koji je umro odmah nakon što ju je sagradio. Husen i njegovi roditelji su na tom mjestu gradili kuće koje su uvijek bile rušene ili im se dešavalo nešto čudno, a ovo je četvrta kuća koja je tu izgrađena na istim temeljima i opet se isto dešava, kaže Sulejman i dodaje da je kuća izgrađena prije mnogo vremena. Nazvana ukleta kuća jer je najvjerovatnije ukleta. Ljudi kažu da se iz njega čuju zvuci, lupanje, variska, plać i slično. Najvjerovatnije je riječ o golubovima, ali ima nešto na tom mjestu i toj kućici, zaključuje Sulejman Bašić. Hvala što gledate moj kanal, nadam se da ste uživali.